Conference conference. I'm not sure. Mess a little thing. Okay. Okay. Okay, mess a little. Jacob Palibitze, the bits and mess a little. Yo, Famanahina. Yo, Famanahina. Who cares? Watching me on my hina. Relève-vous à Jésus. Relève-vous à Jésus. Relève-vous à Jésus. Relève-vous. Okay, all right. A crossover yarona. Harit lisi kwa this year. Haite kwa risa mahulukwe. Joko paropela tabayo matza. Riama khulukwe mbazalon. Okay, joko patile fela hanyane mami. Murisa fela fasa hanyane. I'll be there right now, mommy. Reisa mahulukwe. Rea nam. And for next episode, ki bua prematurely. Kere kamera na Jesu Christ tshwanetse iphatlale. I've been longing ho ya ka Nqane. Last day ke le ka etsa announcement ya hore ke batla ya ka Nqane. And ke batla ya ka Nqane. Memam David. Datum David gets about a sorry camera son. Almost 350 k's from here. Sen masetlang replanta kereke Bloemfontein. Kalipitsa na maraming. Assignment ya lona ke hore re tshwanetse tle re qale cell group Bloemfontein. Re qala ka le babedi. Ntate Mafangirisa o ka aka paka hore Healing House e qadile ile cell group. Ka dining room yak. And Kajelena we have got more than 5 branches. So mem debate, ndatem debate assignment ya lona kena. Re lokala ho rapela. And it's a cell group. How hlokahale hore batho ba be tumelong yo le mo yona. Ntho o tlo etsa go tla ba jwetsa ka Jesu
ya tsebang ho lokolla. And ntho e ke ratang ke ena gore di-cell group di sebetsa hore le ha benyaneng ka nqane ho na le motho a kulang re mo isetsa thapelo re lo rapela. Ska ba wa undermine the power ya cell group. So my son and my daughter, ke dumetse Modimo hore re lo qala ho rapela le momo le mang le morena ka o teng ka mona, mme o tshwanetse a hlomphuwe le ha tshwere camera a tshwere dintho mane morao. Nka etsa phoso e kgolo bazalwane, nka etsa phoso e kgolo. Ke kopa ka boikokobetso bazalwane re eme ka maoto kaofela rona es re ema ka maoto kaofela ha rona ho tlameile hore ke re hlomphe morena. Amen. O mahareng a rona ke kopa fetele ka pele morena Jobo, ke kopa fetele ka rona, fetele ka pele ho rona. Ha ke utlwe medidi e tsane, ha ke utlwe matsoho a lona, ha se technician fela. Ha o ntso ho thwe ntate Malepansi Job ke morena, ke morena. Mme morena wa ka re a ikokobetsa hore ebe o etetse setjhaba sa hao. Haleluya! Re a leboha morena wa ka, morena kgotso wa ho hlonolofatsa. Amen. Amen. Ke o pa dule fatshe. Morena a hlomphuwa. Jwale cell group se re na le morena. Okay. Amen. Bazalwane, ho khahlile Modimo hore re ke khola mabane le la bona di changes se etsalang kerekeng. Hona le ba Modimo a ileng a ba hlwibila executive ya kereke ho khahlile Modimo, and it has nothing to do le hore na mang ke mang ho kae. We are going to reinforce executive committee ya kereke. Me ke kopa sansane le hona jwale kgetho la ho qetela ke kopa re eme ka maoto kaofela ha rona, please. Kopa re eme ka maoto kaofela ha rona. Let's have executive committee ke nna, ke the first lady, ke ntate Mfokeng eleng our elder, re na le mme Mohale eleng mme answering kids ministry, re na le Pastor Mputi, re na le Evangelist Saogase, re na le ka mona ka lapeng ka mona. And a ke bua ka overall re kenya bahlanka ba Modimo kaofela, ke bua ka lapeng ka mona. Amen. Empa khatlile Modimo hore re enforce committee ya rona. Ke kopa ke dumelle hona jwale e tla re ha re kopanya matsoho, ke kopa ho bitsa ka pele ntate Majwale. Hallelujah. Thank you, son. Sit forth. Ke kopa re boele re ope matsoho hape bazalwane. We don't have time. O tlo serva executive committee ya kereke as executive member. Ke dumetse Modimo hore seo a se beileng ho wena o tla kgona ho se arolelana le executive, mme re tla shebisana ditaba mmoho. Bazalwane, ke kopa re kopanya matsoho a rona. Re
boetsa hape re ekeditse executive committee ka mmehlalele ke kopa ha ropa matsoho a tla ka pela. Ke mme a bonolo tjena empa ke mme a buang sense ya tshaba Modimo. Re mo amohela mmehlalele le kgotlella kereke. Ska tshoha ngwanaka. A ke di tla bantsa le teng. Tla nne ke le zame jalo ka bo di stock switching yana hore le ske lalla. Amen. Amen. Kentate majwane le mmehlalele ba tleng ho ba karolo ya executive. Ke kopa le stretch matsoho a lona a tle ho nna. Ke a kopa ka lebitso la Morena Jesu. Memo di bida kotlo e bina mona ka hle. Ba ana ba. Just send it, my daughter. You send it. Set a microphone, man. Tato, yeah, come on, sing it, my daughter. Bless you, bless you. Come on, stretch your hands, church. Executive mona lapeng ke kopa letle ka pele hle ke kopa ka lebitso la Morena Jesu. Valentine ke kopa letle ka pele. Modimo hle a re ke re etseng sekele mona bahlanka ba Modimo kaofela. Comes on. A re ke re etseng sekele mona kaofela. Ke kopa re ba etsetse sekele bahlanka ba Modimo kaofela. Ke kopa re tle hare tate majwana executive ke kopa re re fela he ba fe. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. So, Mama, also you do it. I want to say,
Hallelujah. Ke kopa re stretch matsoho a tle ho bona. Ntate, ke tsena data saying Chotsa Executive Committee. How Modimo wa ka a ko tsele bohlale ba hao hodima bona. Ntate, ke a rapela hore o ba fe boikokobetso bo kgethehileng. Ba ke ba sebeletse kereke ya hao ho phahamisa mmuso wa hao. Ke rapela hore dinyehelo tse batlang ho tla ka tsona o ba se o di apesa ka wena. Modimo ka ke ba beha polokong ya hao, hobane ena ke ofisi eo Modimo wa ka re ralang, ofisi eo re rerang. Ke rapela hona jwale ka lebitso la Morena Jesu Kriste. Amen and amen. Worship le memo di bede re katula fatshe ke kopare di sebisong pele re fetela di sebisong kapo ha mem puthi antsatla ntate Mfokeng ke kopa ke ne wena sebaka pele. Bazalwane,